Okay, hari ini video part ni di perlok ini konten bagi jirwa jeng Jason Mraz, I'm yours. Napa ni pitang ke intro sudah. Nama kajing tem kalau banyak batang apa put. Mentang napa ni benu kepo. Pandai benu kepo hari ni ke third fret. 1 2 3. Hari ni ke balai pakai ha pergi pakai original. Tem dah undi pat. Baru G, C, E minor. Tang itu kena batang apa put. First string but second string. Batlang hajuk tem hajuk kepor. Slide kumtu. Way art lah. Ka fret balai pat lebih nyau nang kene ka. Bagang klip yo ni kepo. G. Kumjo biang. Poi D. Nang ta sawi pat ya kene. Second string, third string. Second string hau third fret. Third string house second fret kumto. Ya kumjo syurum. E minor. C. Sesisin. Kajing ruai kanya tukum tua nambah setengah bekut. Tak kadang kan tem syotong ni ya. Sengap langin jaga kajing ruai pengancam tang kendiat.